Ikaze ku Mumuryango magazine. Nkuko mubimenyereye twagezeho inkuru nyinshi zitandukanye zafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe isabune yagufasha ugasa neza wowe n'umuryango wawe wose. Abantu bose bari mu rugo bashobora kuyikoresha. Iyo sabune rero nta yindi ni Tembo. Tembo nta muntu utayizi. Tembo umuntu wese sinzi uko bimeze mu Rwanda uwari we wese arayizi. Tembo ni isabune ihendutse. Tembo ni isabune yizewe n'umuganga ashobora kukwandikira. Abantu bajyaga bagira ibibazo byo kuvuga ngo dukaraba isabune mu maso, tugakaraba iyindi ku mubiri usanzwe, dukaraba amasabune atandukanye. Iyo ufite Tembo nta kindi kibazo wongera kugira cy'amasabune. Ni isabune kandi ihendutse. Abayikoresha rero mu rugo, yaba umwana, yaba umuntu mukuru, yaba umusaza, yaba umukecuru, buri wese arayikoresha nta kibazo. Akarusho kayo kandi Tembo ushobora kuyikoresha mu gufura imyenda, ushobora kuyikoresha mu koza ibikoresho byo mu rugo, ushobora kuyikoresha nyine unakaraba. Tembo rero ntabwo ishira vuba, imara igihe. Ku mafaranga yayo makeya rwose ugira stabilite y'amasabune mu rugo. Abashaka umubiri mwiza, wa mubiri mwiza unyera, wa mubiri mwiza udafite ikibazo, Tembo ni igisubizo. Muyigerageze abatarabikora, abari bakifite nabo muyigumane ntizabavire mu rugo. Murakoze cyane gukurikira Umubyeyi magazine. Abatarakora subscribe muyikore, musangize bagenzi banyu iyi video kandi muduhe comment na like, biradushimisha. Murakoze cyane, naho utaha. Bye.